Biyag ti tao. Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw, angkal. Agbits tayo, hintay mamat ag-relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen angkal. Kun tapno, makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Wen angkal. Uray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti papanan tayo. Ha? Kat wen angkal. Wala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Wen angkal. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang angkal. Bentong, isabdan mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Wen antay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga ruda, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatam man ta pizza, ta mangan taman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta, nalukatanan. Mayat to'y flavor a pinili, baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatanda. Naimas. Kun di da pa iyo format ti kan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dita. Mang kalaog lakan. Makain ino kumakaon. Ay, di dak pa ikan. Uray danom la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti danom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen angkal. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintong. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sakan to mapanaglangaw, anya. Wen angkal. Loro, lakay. Intaglanguyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, Bintong. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito a lugar. Sige, agluto ka. Tala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda kada tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanyak. Oray ko ma, no dakkel ti sweldok kada kwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agre-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Bumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasangagasot laang dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laang, wun. Wine, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laang, wun. Wine, antay.
antay. Awan mo't tay ginatang yung abadaw. Anya, langikam. Dito'y mo't lalugan antay. Apay, pinanawa mayat tulugan itay. Wan ata, binaunak ng iti agim matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan antay? Jay laang sagpo 400 tinala da. Anya, ay sayang. Ay, wan nga rod antay. Sayang na talaga. Simbangput kay magaya man na nagpasyar insan bentong. Wan, insan pimya. Kahit kumusta ti pa nagpasyar yung ay. Nag-enjoy kayo umutlaang insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, wan matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka. Kan, impos mo nantidura di bado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amon ti caption na itipos na. Anya nga insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ingatangan mi iti bado na. Kunana. Anya? Ay una yan. Apay, masapol aya mapanda ipuposti kasta. Ado nga rin din nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibado. Nuamok lang kumakasta. Diyak ko man inalala da diya pa daw. Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsisingkwinta ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo dagi jay. Wan insan. Ay, sana pa'y impos nga ron. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang around. Ngarod Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang Addan sa kano nakastruk iti lugan. Ta saan ilak. Anya? Ay, sayang nga ron Ijay pa'y mo't kurkursunadak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebookan yung gatangan da kay tibadom. Ngam na po ka mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsisingkwinta pa. Nakay, kita umban da ito'y. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaon. Napintas ma. Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw, tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, ajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kabut gayam nga gilibas, bakay. Katwa na, sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di na ito'y. Mala, ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, bakit inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mat. Ha? Agad sika ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nanggal. Ti insuot ni ang kalabadaw. Kasla, iso mo tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Bentog! Apakas tao na panangkita mitibado na angkel mo. Ha? Antay. Kapadpada na nga may ginatang tayo at t-shirt ko. Agad, gaputa kapadpada na. At apo mo nga isuday ta. Ha? Saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual, adda aklat tamanin dito'y lugan na mangururay kada angkel kan antay.
Nabilang mo't lagayam ti sumrek dita restaurant kapag kasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kanantay. Ay. Inak man lamang kita iti mabaling ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isaw, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Up. Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Ket, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwem dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Ngay gatangan ka ti babaw nanday ti kagawaan. Unarot antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Anan ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagngina mo tayo. Kat daan na antay. Nangina, ta branded kat nga road. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam, di mo mampay ikatanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Huh? Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagninan. Ay, katwan mangtudak lang arodan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga. Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintong. Wan? Uncle? Tanuan niya ti kanan me kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado may. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan? Uncle? Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dura ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado sika. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na itayan titapan na. Sangag asot mo't. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, iso mga agpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamano day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo mo ti style da uncle kan antay. Ipagada sa nga ribo ti 100.
Nayunan da iti may sa asiraw ti presyo ti gatangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo. Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali pagtrabahwak. Pumanaw akong iti ayan da, insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nangruna kadatangawan nagadalan na. Ay, buwan nga rot Iso nga anusak pa, insan. Naimbag to lano adda sa bali pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siya nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wun. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo ko na nag-take out ka. Ay sayang ti kwarta. Kat, anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man Ada na bati at araon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Ingkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na bati da. Kat? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Surutak man da angkel kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay tamat kaya man. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Kat. Ha? Isup-supot na dagi ti tudda iti bangir alamisaan. Sa bali mati alamisaan ang nagkapon da. Kanin siguro ti aso di isup-supot da tudda ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanamday ta. In-take out may parakan ka. Ha? Di insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata moon. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Ha? Lukatak man na ito. Ha? Tultulang matag ito'y. Adamot natin na. Adain na po'y na. Adamot lasag. Basay. Naglukon da gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanun ti aso mo tayo tayo. Amukon. Jak ibulong da ito Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenang kal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay dayta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katain na po yan. Wenang kal. Indadang ko tayo in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Nakarkaro pa'y siguro ng asaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli mo kaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik na yaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw.
Iso nga naramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agun daway nga agpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga iti kadwamin? Pumanaw akaw nantay. Taadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka. No, adadi mo na gustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan. Kahit pangasim. Di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwami kinantin diti balay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Hello, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan, apakasaritaan, wano baro nga episode. Di may patangatang hitangam sakmay na. Hello mampay ka ni Dominic Florentino, ni Susan Ronquillo dita Hong Kong, kay ni Lilibet Contillo. Katitay-tay nga rudendanggan ti episode 309. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Rufa, italag kun ti anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayan ni Celine. Wan anang, di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatargad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta kon. Jakon makapangan. Sana na sumurak ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayan ti anak ko, ading ko. Day talaang ti ipagpakaasikan ka. Celine, agaukan tamangantan. Ninanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Saan na makapangan ni nanang mo? Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan ang makapangan. Oh, sige, sige. Agawa ang nga rod, tani. Mabisina kon. Nanang ko! Huh? Apa yung ngatan? Celine? Celine, apa yan? Ninanang, auntie. Saan nga gangangas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin si Lynn. Maturog kan. Naitabo na ni nanang mo. At lunan tayon tinapagping na. Wan nga rod. Talaga akas ta. Naadaan mo't nga rod itinadagsa na sakin. Awanan ti inak, auntie. Ti patpat nga kunay nga ina. Ala, talaga akas ta. Mapantayo amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo laang nga agigitan? Ada umununa, ada mo't maudi. Kasa na bale, taadak nga antim. Imbilin na katiinam kanya. Isa, di ka baybayan? Agyaman na, auntie. Basta agsingsingpot ka ha. Diyak kaya ti sukir. Masapo na surutem amin apagayatak. Nawatang? Wan, auntie. Silin, humwara ka. Kaya tamangan lumarabya na ka sumangpet. Agluto kanto ni ti kanamuan. Wan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Inakagsapul iti pagsayaatan.
Sige, mapanakon. Anya nga Rofa. Adda na sa pulam nga agtrabaho itiklam? Ay, awan pa'y nga Rudchelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inuferan ko may tidakil agatad Tidalat ta kayat. Siyak nga minin Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbat kan. Sana na mabalintan Danda na ag-expire kan. Ay, unay mo tikasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngem nuti lang saan pa'y amadlaw? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan iti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho iti club. Iso pasensya wan. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo Ha? Manungay? Basta ada nga rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho iti club wan. Jay ubing, sexy, kanapintas. Ha? Ape akit kitaan na kanti. Pababa pa nga to ti panangkitam kanyak. Mapintas ka, Silin. Kan maya ti sukog ti pamagim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pailaan. Ha? Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, anti. Ada, Silin. Irekomenda ka iti gayam ko. Anya ngay at trabaho, anti. Restaurant di pagtrabahuam. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Diyak lang pag-arop nga da napintas aka anak ka, Rofa. Sino pa'y kumati timawidan na no saan asyak nga, antina. Matayumad Agong langan kan agduman, Kasta mo tentikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido ka nga trabaho? Jak pa'y kabisado ti aramidak, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahil ito iti ibadong, Silin. Ingkan agsukat iti dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Halaki din. Mayroon kanto. Ingkag sukatan. Kwa. Ano sangitan nga Alan. Ay, mayroon kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kag danag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idirabi Adtoy, anti. Oh, nakaado ka Adami nandito Wan, anti. Apay ngagsangit ka nga Jak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapulak iti sa balya pagtrabaho, kanti. Sana mabalin? May mayat ijahay, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itid mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginrol kan iti koleyo. Basta jak kaya ti jayin, anti. Silin, saan anatang ti ulom? Di nakpagunten! Sa baliak na makaungutak silin Ha! Tandaan am dayta! Itulog ka nga gawid, Silin. Ha? Saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana bali, tapaawid akmaten. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dituya kon, sir. Kat agyamanak iti pa nang itulod mo kanyak. Itulog ka naging gadita balayo. Ay, saan? Agungot na antik. Istrikto nga min ni antik. Di ka madanagan. Sakti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim.
Auntie, anya ka di tinagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag ngamin ti pa nagsarsari tayo. Nagdamdamak, may ipapankin ka. Kaya't nakakanwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal? Ha? Uwan, auntie. Ano kasta nga rod? Awaten ta, ti Jaya na at tulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka ken kwa na. Ta, i-shoulder na amin pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito auntie. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ije club? Wenno ag eskwela? Ag-eskwela auntie. Ngamjak kaya ti pumanaw dito'y. Amom, saan nakaatulungan ni Jerry? No di ka sumurot ken kwa na? Di ka madanagan. Tanasingpot da dya tao. Ngam, dita pa yung nayamam mo day dya tao, auntie. Kaya po, madlaw mo tanasingpot. Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, silin. Di kagbabayin kanyak silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong, kunam kanya. Tudua kami, iti babaunan dito balay. Agsingsingpot ka, wen? Agadal kanto na imbag. Tanong makaturpos ka, uray agawit kanto na iti balayo. Wala, umay kan, taitulod ka iti agbalin na silid mo. kasla na singpot-mot ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sapay la ko mga rod na matuloy ko ti arapaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, adto yun ti bayad, tinla kum abag, Jello. Ay, talagang ado ti kwartam itarufa. Apay, nangalam iti kwartam. Ay, kad, nadiskarte akmut, ah. Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jello. Addan sa sugar daddy, ah. Ay, ano, sugar daddy nga ipagbagamot. Awan. O, alaki din. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, ti bag mo. O niya, naka-enroll ka, Silin. Uwan, Manong. At kumusta? Magusto kami ti pagadala na nag-enroll am. Medyo maikawaak. Awan na mamuki jay ngam okay laang. May ruamak to. Basta agsingsingpot ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanyak. Kadi naktubtog nga rin iti kayat ko, okay? Uwan, Manong Jerry. Ala, ikaw agdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na, tapno presko ti panaturog mo ito madamdama. Siyempre, naglingling et ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag showerin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay aya masapul nga itrangkam ti ridaw ti silid mo, Silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanayon kanyak. Tapno maragpat mo ti arapaap mo. Di ka nagkadkad, Silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sika ti arapaap ko nga asawahan. Mala, mangan kan, balasan ka. Tapno saan ka, mala daw ije pagadalan yawan. Uwan, Nana. Na, apay, nagsangit ka idirabi ay anya. Nangigaw, di pa nagsangit mo. Kan limtag na gitamatam. Awan day jay. Nana. Alala, jakun agdamag. Tamuklatan nga da pagdaldala na balasan ko. Taam-amu ko ni Jerry. Anyat kaya't yung asawan, Nana. Madamag kumanlaing balasan ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlawan na singpot kayo, Nana.
Isungag talakak kada kayo. Di damo. Nakuna na atulungan na ka makaadal. Ngamtsak laing pagarup nga dagayam sukat dayta pa ng tulong na kanyak, nana. Ay, ang buklata, nakasta titurong na. Hindi inyam ambo nakakanyak. Nakuna na, akayat nakaatulungan. Pinagnaid na ka dito'y balay na. Ang buklata, nakasta titurong na. Nana, Saan panagpadakis iti amok balasang kaw. Saan laeng asika tinultulungan na. Adon tinsangsangpet na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalon na. Ken agbalin moten ang asawa na. Ang awan nagbayag kadakwada. Di mo ipagpagakan ko na daytoy kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo't ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti dunan ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apay nala daw ka nagawin. na-traffic ka, Jerry. Jerry, Ulbud ka! pudno tibag pagkak. Teko nam giti, adda lalakim. Sana pudno dayta, awan lalaki. Adda! Manipo dita, di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Hapay ngay mawag ka, ha? Auntie, di nga kaya paparwaran ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kung nga eskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa bali a plano na kanya, auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala, sana bali at tabak na. Saan ka nga, grigat iti sidong na? Diyak kayata dito, auntie. Agkabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, Di mo aramidin ti di na kayat. Ay, apo, agsingsingput ka nga min, Celine. Adet, narnakanan ni Jerry. Aginayad ka bumangon. Tarumwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawis ko. Tamangan numalukag da ito a tao. Tiwalit kan cellphone ko latan dalaag. Diyos ko, tulungan na kuma. Yadayo nakiti da ito a tao. Agyamanak, nakapanawak matlangan iti da iti abalay. Diyak ka mo no sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawid iti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakmat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita? Awanan. Nadadaanan ti masakbayak. Diyos ko, tulungan na kuma. Si kanti pangital ka kiti amin. Di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan. Kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak. Isa nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan, taing kagkape. Oh, adto ti kwartan. Ikagkape. Para bangunan. Kat agawid kang tumutan. Adto ti pagpletan ng agawid. Awan balay ko pagturugak, sir. Awan pagawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo? Ulila akon, sir. Anya?
Ala, umay ka. Intag kapi. Uyugan ka. Sana ba, tan alpasan ti jutik. Napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No, agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan no damang gundaway kan ka. Ado da kiti walang alalaki dito eh. Iso delikado. Kunak nga agsapula kiti pagtrabahwak, sir. Ngapawan mo't amamok dito eh. No kayat mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Kit kasapulan natin mang kadwakan ko na. No kas diyang awan na kay Jibalay. Patpatgik ni Lola. Taisutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Ha? Kinapod no na. Nasaan tinapalabas ko? Dagiti nagdaldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka ng baybayabay kanyak. Pinagadalnak. Aging ga nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kwa na. Kastagayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ko ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Mapok. Nagsingpot ni Selene na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw awalasang. Sana kas kadagi ti dadruma. Nang kadkadwa kaniyak. Nag-uuyong na. Hanggang ni Selene saan? Nasingpot awalasang ni Selene. Kasta ka di Lola? Di nasayat do kasta? Misula ko man di asawam. Anya? Kaya't ko ni sila ngagbalin nga asawam. Nasingpot ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga sawak, Lola. Kunak man, diyo pa'y kayat. Hindi, dayta. Ang umita, mabalinay. Tadan kurso na ka para kin kapok. Ni Silain. Agyaman at, tadinak pinarigat iti husto si Lynn. Inaklon nak maglangan. Mabainak ko mga klon kan kata sa anak ama ikari, Jude. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyaman ak, ayayatan kamot si Lynn. Ken awan ti rumbang nga ibayin mo. Taura sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam. Ayatan kan tulad ta. Agyaman hak, Jude. Kunak no jakon makasara kitikas kan kakasingpat a lalaki. Kasano nga'y? Agkasartan? Kayat kan nga ikalaysa. Sikat ti makaam mo. Kayat kumatan ti makikalaysakan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka no ita lang ipasyar ka dito'y, Jude. Amo ti makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin. Diyak kaya ta makita dahito ang lugar. Maawatak dahi ta. Hala, dumsag ta nga rodan. Tapno maamamok mo tanti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin? Ha? Silin? Si kakadidahitan ka, anakan? Uwan, auntie. Apay akas ta tila ngayo. Ay no, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Di akong makakita. Ha? Apay, auntie. Ay kwa, inapektaran ti sakit ko, ti panagkita. Kan, diyak makapagnan. Tapo ti din, ti may sasakak. Anya? Nakaroon ti sakit ko, kanakan. Tan nabaybay up. Awan mo, ngarod kwarta, pag-agas ko.
Ururayag lang nga ati patay ko, kanakan. Anya? Ay, uwan gayam, kadwak ni Jude, ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano auntie. Kasya na ka ti Diyos, baro. Kailiw kunti ka anak ka. Italamot na nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Tsak amo akastoy ti kasasaadyo. Siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken kakanakan. Ngamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas ka nakan. Sorry no, di mo natunoy, dagiti arapaap mo, gapukan yak. Ala, baybayan yun dagi jay, auntie. Nayatlatan niya Apo Diyos, taurekas di tinaglablabasa. Inturong nakmat itinasaya at atao, nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan para ken ka, kanakan. No, kunam anak katumpong ka itinasingpot a lalaki. Karbang amat, balin ang naragsakan, kanakan. Kat ulitak ati agkidaw iti pamakawan ken ka. Silin, kanakan. Iti tunggal aramid ti maysa tao at dagururay asupapak na. Isano kayat tayo nasaya at to ti pagbanagan tayo, agaramid tayo iti nasaya at itipada tayo at tao. Alaga kayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ayan ti belt bag ko, garay. Ha? Papanamanan ayak karabiin, Jerry? Ayan ti belt bag ko, kunak. Aday di sila da? Hingkalaay. Tani, maladaw ako niti papanak. Darasam. Wen, mabit lang. Isunan anak ko. Gusto, hindi ka nagsangit, Wen. Garay, apay sumanangit ta apo ka. Nabarang arod tatang. Kung pagtumaramon Ay na, anyang iti pa tumarko kawang agas na dito'y balay. Awan pa ni Jerry ay Awan manan Sigurado asaan manan nga agawid day chay. Napanan na aya. Napan man siguro na itayan ti babae na. Anya, ay una yan dahi atao. Duwan ti anak yaw. Hindi pala nagbalew. Talaga siguro ngayon lasag ng tikas di nga ugali na. Namintak kila babaero. Makapasuron tikas to'y. Anak kaw. Ape nga minaya babaero di putot yaw. Binaybayan yun sa ngamin nga agrurutap. Tinobya na edi barupay laang. Kanayon mo't apagbagaan mi ide iti day din anang yaw. Awan mo't deng-denggen na. Wano? Babaero kayo mat ide kaw bubingan yaw. Katda kayo titimawidan na. Nay, saan mo't abalasang kaw? Manipod nagdanda kami iti anak yo. Pasiga problema tim papay na kanyak. Awan pakibiyangan na kadagiti putot na. Makapasuron. Ay na, aburido akon. Numuna katagbara ti anak me. Makapadana ka talaga. Sumangpetak tula ka day. Sige,
Bay! Oh, anyat ko na siya asawam, Jerry. Agurigor ka no di anak mi. Syakter ngerengen na. Pitawan nga rod kwarta. Ay sus, amang ano niya ti mapasama kita anak yo. Diyak kaya ti makonsensya. Ipan yun ija ospital ta anak yo, honey. Awan mo nga rod kwarta, kani. Mabitlaang ha. Atoy, umdas mo't siguro day taabos-busan iyo. Ha? Ni, kababainan ken ka, hani. Alakit din. Itulob da kami nga rod di ospital, hani. Anya, amang ano niya taramidan ti asawam no makita nak. Saan? Siyak ti makam mo. Saan na basta makaramid iti saan na nasayada jay. Tamakaraman kanyak. O sige, awagam nga ron ti asawam tadagasan ta idan. Inak pagandaran ng tilugan. Ayan ni Bibi. Aday Jessilend, nakaturugan. Nabara ka di pa'y. Katwa na, tawang mo tinumar na. Kitrubwata mo na, tay pantan iti ospital. Kat, tilugan ti babaen ti pagluganan tayo ama pa ni hospital. Kit anya ko ma. Urayam nga dadaka sa mapasama kiti anak ta. Mangkita ka iti sa bala pagluganan tayo. Alaki din, nagadungam mom. Di ka kitagyaman ta, dalibre pagluganan tayo. Darasem! Tangay nagatang amin nga agas ti anak ta. Di nakmet siguro ring-ringanan. Ipatumar mo dagiti agas na. Tapno aging bagadagos. Kat, di mo ko na rumwar ka manan. Kito na. Tani, agururay ni Marisa iya kotse. Awanan ka talaga itibain. Iparupam launa yan ti panang liplipot mo kanyak. Awanan ka itibain. Ay, agtal na ka man. No saan nagapukan ni Marisa? Na ipacheck up ta nga rod ti anak ta? Alaman? Kun... Dahito ipay. Inted na dahito agastusin nyo. Alamon, no di ka sumanao. Kwartam lang dayta. Tsak pagan ano tinagkapoy ti babaim. Anya? Alam kay Dane. Agindidi ka pa ilaan. Idisok dito yan. Sige, mapana kon. Sana nag-aawid ni Jere, di rabi garay. Saan ata si Murot iti babae na? Sa payawan bagasay na nakaw. Awan lang aro ti permanente at trabaho di anak yun. Agbababae pa ilaang. Awanan bay na talaga day di lalaki. Ay, unay mo day di lalaki. Dila mabae ni tikas dyan nga raramidin na. Ay, pasensya ka na. Irresponsable di anak ko, anak iasawaam. Alaan yung takwarta na kaparabaw di talamisaan. Ha? Akin kwarta iti day tangay. Inten ni Jerry. Kwarta di babae na. Ibal lang ko kumangam sayang mat. Daytan at igatang tayo iti bagas. Mala. Siyak nga roda hindi mapan gumatang di ta istor. Balasang ka. Siyakon tatang tani. Agar arbis. Ay siyakon. Agpayo nga. Siyakon, anak ka. Ay na. Nalipatak mo din tinagbutas. Nabasagayang ti kalsada. Ay, partakak pa'y ti magna. Tamangan no ipigsana ti tudaw. Nagalis ti napadakak. Anay ko. Ti patong ko. Nagsakit unay ay. Anay ko. Tulong! Tulungan da! Anay ka! Nuko naktumat ngamin na siyak ti mapan gumatang iti bagas. Ngam nagpilit kayo ngamin. Anya nga ita, naigalis kayo lakit nga rudan. Naimbagatada nang yawid kada kayo diti balay. Anay ka. Ay na. Kasyan na kumaapo. Yaksan kabailan. Nagsakit isikat kan bukot ko. Nasakit no agkuti Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Anya nga ita. Ay, pasensya ka. Balasang ka. Kaya't ko lang amin ti makatulong kin ka. Anay ko. Ay, katanusan nyo
Anya ngay, awam mo't kwarta kapang pagas ko kada kayo. Ang bayan nyo tawagak ni Jerry. Ibagak ti kasasaad yo. Ano? Apay man na ya? Umanawag ka. Ni Tatang, naigalis. At dan samot na apektaran at ulangnan. Ay, marigatan mo tinamag na. Agawid ka ngamin ataw, may mukitaan. Yak masangaw. Tanay, ada papanan may. Napatpatag ta babae, ngam ti amam. Sinalbag ka. Ket no agawid ak, magasa nga raw. Apay mangagasa kaya. Ingkay pa doktoratan eh, jak masango. Kan, awan kwarta ka pang paagas ko kan kuana. Sapi agag-agas pa ila ti anak ta. Jak nga raw mo't masangaw. Apay ngamin anay galis aya. Mapan ko magumatang iti bagas iti store. Ngam na igalis mo ton. Apay ngamin nga iso timbom mo. Sika ko mga mina na. Nagpilit nga rod. Basol ko aya. Agawid kakit din. Ito na dawayak. Tanay, at dapay papanan may. Sige, bye. Garet, balasang ko. Iganak man iti danom. Garet. Wan, mabitlag! Pasensya kan, balasang ko Oh, uminom kayon. Anya pa'y timasapul yu talakon. Ibagayon, tane, at dararamidak. Ay, awanan, Garet. Dahitula ang danom. Imbes adya anak yu kumati mga sikaso kada kayo. Ngamawan mat. Tao, ukupan na ngamin di babae na. Mawanan ba hindi dya lalaki? May stress ka mang pampanunot kan kuana. Ang sakit ti ulok. At nadun ti oras na iti babae na. Insukat na kami ni tinayjapakat. Unyara. Yak kanunungan ti kasya nga aramid ti anak ko. Balasang kao. Magbagaan yung mat ngamin ano kasya nga gawin. Nadinak mo't nang dangar nga asawa na. Ung tanak mo nga raw bagbaga. Bukawan nak balasang kao. Wana tarinwam yung amin. Naturturay ngamda kayo kat da kayo ti amana. Garet. Sige tanay, ato pa taramidag. Anyamat tandigas ti abiyag. May stress ak di ti balay. Awan may gatang itimakan. Awan aminan. Jerry, honey, adda ka di pa'y busbusan da iti balayo? Ay, awan nga raw din, honey. Atiks da agarit. Agawid ka taing kaikan ida iti kwartada. Kaasi damat. Okay lang ka, honey? Wen, kaasi mo't dagiti anak mo. Kanjay amam. Adto ti kwarta. Wano saan, inta gumatangan iti masapsapul data ipantan iti balayo. Mga noawan kwarta mo, honey. Adda, naala kun ti pensyon ko, kan pinawitan dagdag iti anak ko iti abroad. Ha? Ay, kasta ka di. Sige nga ron, honey. Sika, timakam mo. Karikatak man ti tumakder. Barang kabailakon. Ay ko. Nasakit mat. Ay, ulit mananti agwilaw. Inayadak lang. Ay, masapol at tulungak ti bagig. Takapabain ni ti manugang ko. Alay ko. Natubak lakit nga runay. Anya kayo matan? Anya kukuan nyo aya? Alay ko. Pilitag kumatibag na. Takayat ko ti agdigos. Apay aya pilitan nyo kat di yung arod ka ba ulan? Alay ko. Ala, umay kayon!
Tilang aramidan yung Aday ko. Inayadam si Mang Bangon kanyak. Garet. Masaksakit, anak. Nagadulang nga ro da problema kun may nainayon kayo pailaan. Pasensya ka, Garet. Inton bigatan ti panagtigos yo. Adupay tararamidak. Agluto ak pa itila ko kapalaman. No saan ko mga irresponsable dyan anak yo. Sa anak ko mamay si stress ita. Sige lang, balasan ko. Haramidam ti trabaho. Panawan nak dito yan. Nakaturugan ni tatang. Ay, makonsensya ak lakot nga rudan. Iti panangungungat ko kankwana no daduma. Pakawanan dak tatang. No pasaray maungtan kayo. Aglalawak nga minti pagparpari ko ta. Nay, ada kamu dito silid ko. Garet. Pasensya kayo no nadisturbo ti pan naturog yo. Masyanak lang amin ka na kayo. Pasensya kayo na may ramraman kayo nga ugtak. Gapoy taramid tanak yo. Garet. Bahawatan ka, balasan ko. Daan mo nga agproblema ka, iti anak ko. Napigsak lako ba? Kastoy mo't nga ro, di kasasaan ko. Pakawanindak ko matatang ungala ang tinakaro apa nag-aburidok ti kinaungat ko no daduma. Maawatak, garay. Saan ka akagura? Inyigan kayo ni Tia Bastoyo. Tapnaawan ti may bagbagam. Garet. Asino ti kadwam? Ni Marisa. Adeje kotse. Ala, sumrag ka nga rudan, takasaritam ni tatang. Nagiti anak mo, kailiw dakan. Sige. Tatang! Anak ko! Ayan nyo! Gundawayak ti rumwar. Mapanak itayan ti babae na, takasaritak. Madam! Lukatam ko madaytoy. Madam! Apay, anya ti bagam? Ma'am, agpakpakaasyak. Mabambannog ako na yan, madam. Pangasim. Sinamon ti asawa. Tapno agsublin ka na kami. Min ano na kinasaritak ti asawa. Ngam di nagpulos danggan. Parang sikat ti makaawat kanyak. Dua ti anak mi. Kasapulan mi ti presensya ti asawak, madam. Isu apis. Agparil tumagak, madam. Maasik ako makada kami ngagin. Uray saan kami ang nagkasariti asawak. At danduang anak mi. Saan kami labang kapag kasatawan kwarta nga aramatan mi. Agturugan dito ni Jerry. At iti kwarta, gatangam ti masapsapol na dita anak mo. Tumakdar ka ditan. Okay, bye anak ko. Agyaman ako, nay. Anyat imbaga di anak mo, Marisa. Jerry, asikasuwag ka nun ti papeles ko taalaan da ki ja abroad. Anya? Panawan na? Kasta ka di? Jak mabalin apaayan ta anak ko. Tao awirag ta apo ko ki ja abroad. Kaan anak na ngamin, kat kasapulan nak ta anak ko. Ha? Ladingitak, Jerry.
Nasaysaya at nusubyamon ti pamilyam. Takasapulan da ka nagiti anak mo. Kastamatan iti amakan asawam. Kasapulan nakmat anak ko iti abroad. Kat kasapulan da kamat nagiti anak mo. Marisa, di na kumamot bigla na. Ngam kasto ti rumbang aramidan ta, Jerry. Sana nasayaat tar aramidan ta. Imay kami, Garet. Tada na patag nga ibagamikan ka. Madam, Ala, Jerry. Itad mo ti sing-sing kan kuana. Garet, asawak, will you marry me? Agpaiso ka di daytoy amang mangag ko. When, Garet, pakawanan na kumay ti ado ang nagbasbasolak. Will you marry me? Wen, Jerry. Hanggang kasano nga rod ang makapagkasarta kat awan mo't kwartata. Siyak ti makaamoy ti pagkasaryo. Asikasuon yun ti panagkasaryo. Tadak iti pagpuunan nyo. Tapnod na pangrugyan nyo. Agyaman ako, Nay. Madam. Awanan yaman na. Kat pakawanan nakmat. Nagapukan niyak. Napukaw mo ti asawam iti sumagmamano akan ito. Kaya't kayo at tulungan. Tapno masulin itak tinagbasulak kada kayo. Pakawanan dak kuma. Wen, Madam. Napakawan kan. Amin tayo, at dakarbangan ng agbaliw. Nulakit dita si pupuso ka. Kat sulnitam tinagkurangam, babaan ti panagsingsingpet mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite.